Litum dak location lo nangle at lo nangle chlo mali tum dakhan lo ala Bollywood actor Ayushmann Khurrana tum nang shooting adim lo don mali tum dak Dolamara lo lahan lo fluoro marlo don mali tum la pupen lo nangli di fluoro la ya paklang pang adung ka di fluoro lo la Bollywood actor Ayushmann Khurrana tum nang shooting location lo don mali tum mang da kami rong side lo don mali tum dari jalan lo lah, ubang itu long abis mas jadi lang roy sih kehat pun lang long kami yang mana tu suara lang me sukali yo, tumon kewang hadi sound tablo yo, reng ni. Ab view kilang me sogali don mali tumyo dak Bollywood actor Ayushmann Khurrana tum anang shooting location ong dak ala tame Diffloo aroi lo don mali tumyo kilang me he tomon ke wang he mai sam top lo yo ning sam pingang lo don mali tumyo ku Dolamara pe thinang ju ningarong pingang lo don mali tumyo long side te Malasi pini video mana pini vlogs pang ni lila ponsing tonikok next vlog song lele tum chitong ipena kado kawe fans kami